akariba rutere rwa South Imenti kuma Egoji na bara bumete rutere ne rwankwene ni bombete kuthira bakiuga bapate kwenda kuthira bakiga wana kauna na kira baugite bakethira bakiga wakuma mwitone kwena mamonka gaiti leni bamenerete atongeria bara bakwenda kuthira bakiga wana kauna ara baugite kinyo kethira ukiga wana kauna ara baugite otempu miumba kuthira wena cio arete rutere ne rwa Egoji ne baugite bo kuma gatene ajojo bao ne babere batere kuthira bakiga anwa tonto Egoji ni rimwe. Kwa majina mimi naitwa Simon Kenywa ama Saimo kutoka Egoji, na tuko hapa na youth ya Egoji kutoka kwa msitu mpaka chini, na tumekuja hapa kudhibitisha ya kwamba sisi hatutaki Egoji igawani. Na youth ya Egoji kumegolo mwanka muronyaki bariuga bajojo beto batigire kirumi gya kuga Egoji ritikagawe twitoteaja kugwatwo ni kirumi Egoji ritikawa nologagira kuriga akeja utweresera kari kaatya ji sofa nitukurite na nitukurite bwa kugana tha iji tutikwenda kwira gwa Egoji ete ni bwete bokojorerie kiu batwe twina population yetu na statistic ni kuonania registered kire register ya voters, we are good to go. Nitu ongeru abogeta I think nearly in the central place. Iso ni tuonile atongorie bego Egoji West basemania batongoretwe ni MCMM na nominated MCA Secondina nani baugile bagwitikaniria ati antu begoji bagawe ndenda ukwira atiri ti akugani antu begoji betikiririe niwe una Secondina bwetikiririe kana antu beto na tio twenduke mbethi gote mtu o mwethe ndona musemene jou na Kenya turi na arua nduke mbethi ni 70%. Ndiburi atiri ayuthi betu bugetekeria bubangwe kana gatukebanga kwagwe mtu akuro uti otetogania na tio twe youth bego East na West twakaria antu betu kibara bakware rutere na rwankwena na bone baugita kuma gatene batwira kuthira bakire mamionde metongo kwa kuthira bakigawa ikuthira bakigawa bebo bongwa Oni betawa magaju okibaibai umete likumbone de kwene won na mantu jaja kwari kwa mantu jakwa constituency oni kuringana na uni na maoni jakwa yara kuona hiyo ya buina hiyo ya agilite na jombo te ya ntuba South Imenti inkuona kwagirite South Imenti I mean kwene egitwa na mimi ngoma mitungu ya constituency nande mukathera nande nkwenere ankoro wajaire batu itokoroketia nkwene no na intobira bingi kwena cibitare twakite constituency itwakite mitungu farm nara twakorokia na mubujumbe weta wa Kavere na twakorokia njinari ri twagitwa na kihure no tirio rojo ruma baruguru rutethia gategati cibitari twagitwa thoko itwakite mantu jau batu tutikujenda kanisa batu tugiti na antu bakagwatwa kethira imikombone ekethira ruteru esaketi ya Methodist watagi Catholic ukethira ne utugai rutere rwa prayer houses chietu kwa batu goya kugito geja egarure manto amainge mono na yatikwereka ochoke nande twije twaririe tugenya nande tugugitwa gaitina rugo tugagitwo kore anto bamwe jobichi nande ya chieto CDF ira ikanyekine gatiwa bogaiti weje nande wethire irenge akikanya Egoji igatiwa rutero bogaiti ko development ira nene igati wa rutero bwa gaiti na rutero bwa ruguru utike kona uchoke withire kanyekine high school irutero bwa gaiti Egoji St Mary irutero bwa gaiti uchoke withire miunda jere kari mitungu ibwa gaiti withire institute era mitungu ibwa gaiti weja ukethira gutigi ntugitigi rutero bwa ruguru kya thirikari na batu miunda yetu ira twa reserve ya future development twametigira bwa gaiti twasetro rutero bwa rugo ko tukagitwa nusu inya development chieto igo stack
nuntu nyana ruo gatwika university tugwaka utemunda jo munene jo tigiro tero. Nkiripotera Shemero Digital TV kuma South Imenti mbetoka Imenyi Omwirigi.